dengan satu kapasitas acara yang luar biasa, yaitu selamatan pernikahan Ananda Safita Rifdatul Aisi bersama Effendi, yang diharapkan mudah-mudahan bisa jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan kebahagiaan selalu bersama keduanya. Dan tentunya ini menjadi doa terbaik kita, terutama untuk kedua mempelai. Selamat menikmati semua persembahan yang coba kami hadirkan buat Anda. Dan tentunya mudah-mudahan saja acara kita bisa berjalan baik, lancar, tanpa ada kendala yang berarti, sehingga semuanya bisa menikmati dengan baik. Selamat menikmati persembahan kami bersama Majelis Sholawat Al-Maduri Hubbun Nabi Sang Pecinta Rasul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, baru saja kita mengawali kebersamaan kita pagi hari ini dengan satu persembahan tembang instrumentalia, tembang tanpa syair yang menandakan perjalanan acara kita bersama Majelis Sholawat Al-Maduri Hubbun Nabi sudah mulai digelar. Dan harapan mudah-mudahan di awal kebersamaan kita pagi hari ini bisa dinikmati terutama oleh seluruh keluarga besar Bapak Haji Muhram bersama Ibu Asria sebagai tuan rumah hari ini, yang tentunya sangat-sangat berbahagia. Ya juga sablun epon ngatore salam hormat, salam cuma berbangkelian kong langkong de setuju deretan keluarga besar Kak Dinto Aremangken, semulja deretan Hairi sarang Aang, juga semulja Haji Mas'ud sarang Ibu Halimah, juga semulja Ibu Hamidah, tak katinggalan juga Mas Hendri sarang Zaifa, ini juga tretan Hosri sarang tretan Bini Sumiati, tak katinggalan juga tretan Matrawi sarang Ibu Sus
torjukan tantretan selain sesalah kita kowe saboten kula sebut asma agung epon iki nanging nang tenang dan kula saare kanto satujana insyaallah pakun kacawokan deki ya. Baik, kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menghadirkan tembang awal, tembang perdana yang juga sekaligus merupakan salam sapa awal kami pagi hari ini hubun Nabi dengan satu persembahan terbaik yang siap saya hadirkan, yang kali ini alhamdulillah di backup oleh Dewa Audio Professional Sound System di bawah pimpin langsung Bapak Kepala Desa Batu Putih Lauk Bapak Hasan, juga diabadikan teman-teman dari Ramayana Production dan juga diperindah oleh tata rias dan dekorasi Sumber Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terdagang Sohibul Hajah sanak berjaga di tanah kita kedua mempelai ya. Dan juga seluruh tamu undangan yang hadir untuk memenuhi undangan tentunya dari Sohibul Hajah sanak berjaga di tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan turaghibu wa turshidu wa tuhamisu bigal jihad lil iyad wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'iri ala tariqah wa izhari sya'iri ala tariqati jamiyati nahdatil ulama wa ala wa sahbihi wa sallim. Allah 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 Thabbit wa ansur ala jam'iyya nahdatil ulama إعلاء كلمات الله لإعلاء كلمات الله حنيت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك يرضيني حنيت لك روحي يا مداوي جروحي قدم ومريد بابا الجنة موتيني صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك يرضيني حنت لك روحي
لك روحي يمنى جروحي أنت ومريب من الجنة وولي أمنت وحنيني للغالي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك يرديني أغنيت لك روحي يا مداوي جروحي أنت مريد بابك الجنة موطني حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغير يغني حنت لك روحي يمنى جروحي والدم ومريبا الجنة مغني أحبب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وأزور النبي معكم أحبب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وأزور النبي معكم رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وأزور النبي معكم أحبب رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وأزور النبي معكم يا وشكي الهادي من قلبي وشراكم قد لاح نور زين وأداء عيناكم يا وشكي الهادي من قلبي وشراكم قد لاح نور زين وأداء عيناكم رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وانزور النبي معكم أحب رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وانزور النبي معكم الله عليك الله طواف يا محلى سبحان حلاكم برحمة المهدى الله عليك الله طواف يا محلى سبحان حلاكم برحمة المهدى رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وأنزل النبي معكم أحبب رسول الله خذوني وياكم أهد بيت الله وأنزل النبي معكم خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية غير البرية نظر إلي ما أدى إلا كنز الآتية غير
وأحمد ومحمد في هديه نتعبد يا رب صل عليه الطير نار وأحمد ومحمد في هديه نتعبد يا رب صل عليه الطير نار وأحمد ومحمد في هديه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرنا وأحمد ومحمد في هديه نتعبد يا رب صل عليه فسيرنا وغرنا وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حدا نام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد في يده نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرنا هو أحمد ومحمد في هذه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرنا وهو النبي الحسين قلبي محمد ونحن فيه نفاحي قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وأحمد ومحمد في هذه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرنا هو أحمد ومحمد في هذه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرنا صلوا على النبي محمد Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Satu persembahan sudah saya hadirkan dan berlalu dari ruang dengar kita semuanya lewat gelegar dari Dewa Audio Sound System yang menjadi mitra dari Majelis Sholawat Al-Maduri Hubbun Nabi kali ini ya. Mudah-mudahan dengan tembang-tembang religi, tembang-tembang sholawat yang terus akan kami gulirkan untuk kita semuanya kali ini bisa mendatangkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat ini kita sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari ketua panitia untuk segera kita gelar perjalanan acara inti kita kali ini, dan untuk itu mari segera kita ikuti saja untuk perjalanan acara inti kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Sebutan kula mulyaki para alim ulama, para kiai, para masyayikh, juga sadojo tokoh-tokoh agama, juga sadojo para guru-guru ngaji, wabil khusus ajunan semulya Dr. Kiai Haji Abuya Busroh Karim MSI, ajunan semulya Kiai Haji Hazim Zain, ajunan semulya Kiai Haji Nur Hayat, ajunan semulya Kiai Haji Khairul Anam, ajunan semulya Kiai Haji Sami Hasan Jazuli, ajunan semulya Kiai Ahmad Rasidi, ajunan semulya Kiai Muhammad Al-Mugni, ajunan semulya Kiai Makmun Hidayat, ajunan semulya Kiai Fauzi Al-Mugni, ajunan semulya Kiai Muhammad Miftah, juga ajunan semulya Kiai Haji Muksid, tor juga sedojo para kiai selain, sedojo para alim selain, setak kobo sabetan kula sebut asma agung epon setong persetonga, nanging tak ngurangi rasa hormat tor tak dimboten kula dek panjenengan sedojo sebetan kula amul jeki. Sedojo karabe pamarentaan desa Betopo Telao, dari konco atas sampai konco bebe kong langkong seampun alongku saat mangken Mas Lora Carek Ahmad Zaini torjukan sedojo tondun bele karabu pamarentan epon sebutin kula mulya ki tak katinggalan juga ajunan semulya para rabu undangan sebutin kula mulya ki poci sokor da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sikak di masa mangken boten kula sareng para panjenengan sateja selaki kaparengan nikmat saropa kesehatan sehingga bisa along bolong apol kompol tempat semo barokah kak dinto tanto bisa sudah berangkat nyambeteni undangan pamundut semulja bapak ibu tuan rumah kak dinto Haji Muhram sarang Ibu Asria dalam setong tareka agung si ampon karacik dalam setong taningan kak dinto selamatan kabin anak jeping Safita Rifdatul Aisi sarang Effendi dalam kabadaan sehat walafiat tak kurang panponapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sareng salam malar moga tetep kenjereki de baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu undangan sebutan kaula mulya kita lanceng lebar ator. Boten kaula minangka penata acara aremangken parlo maring aki oning pansaponapan acara sebekal kalampan. Sesapesan iki kadinto searupa pembukaan. Acara sekaping 2 iki kadinto pamausan sholawat Nabi. Tor bakal epong kasih kalaban acara sekaping 3 iki kadinto searupa pamausan doa. Sakadinto para rabu pansaponapan acara sebegal kalampan torjukan keangkui lebih nyingkat bekto ngiring sami-sami kabiti papangkin aremangken kalaban pamauson suratul Fatihah seka dima bakal esepoi sarang ajunan semulja Dr. Kiai Haji Abuya Busroh Karim MSI kalaban song kepangabekte abdina ngatore. Ya Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in thumma ila al-ikhwani wal anbiya wal mursalin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wal ulama'i al-'amilin wal mukhlisin wa la ilaha ta'ala alaihim ajma'in thumma ila arwahi abaina wa limmahatina wa jadadina wa jaddadina wa amamina wa amadina wa lina khalat مستعدنا لمشايخنا والمعلمين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصاحب الحاجة وعلى ما نوينا شغل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sakadinto para rabu undangan sebutan kula mulya ki pembukaan saropa pamausan suratul Fatihah areng-sareng ampun kalastarian malar mantir malar moga kalaban faidah tor barokah Fatihah sampun emos areng-sareng kadinto bisa rezeki kabungaan tor kabejraan kong langkong de keluarga besar kadinto amin ya robbal alamin. Kangku terus epon ngiring sami-sami pareksani acara sikaping 2 iki kadinto
pamaosan sholawat Nabi sekadima sholawat julus bakal emaos sareng ajunan semulja Kiai Haji Nur Hayat tor bekal eteros lagi kalaban pamaosan sholawat kiam asarang tantaretan majelis sholawat Al Maduri Hubun Nabi de sekaupuan abdina ngatore. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توشحنا بنوري يا ربي حفظناك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارحمنا
وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك
صلوات الله عليك يا الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري يا الله أنت إكسر الوالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قمت إظهار السرور بوجود أهل الهدور قلت أهلا يا ذا النور مرحبا بدر البدور قلت إظهار سروري بوجود أهل الهدور قلت أهلا يا ذا النور مرحبا بدر البدور يا الله مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا مرحبا مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا مرحبا يا صلى الله عليك يا
صلى الله عليك يا حبيب صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا الله عندما شاد المحامل والتنادى للرحيل جئته دمع شائل قلت كيف لي يا دليل يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا الله يا حبيب سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد قدر الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما فيه ولا بحر إلا يعلمه في قعر اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير يا من كفانا كل شيء اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا يا الله وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من الضالين والمضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا بحق السائلين وبأسرار الفاتحة. Sakadindo para Rabu pamaosan doa ampun kalastarian tanto bisaos kalaben lastana pamaosan doa ampun pongkas sateje tareka aremangken tor tanto bisaos beuten gola minangka penata acara aremangken menawi bade kacangkolangan atur nyoon sepora nanging sablun epon beuten gola amit dari ajunan panjenengan sablun epon
Betul kula bit asmaipun semulja Bapak Ibu tuan rumah remangken, semulja Bapak Haji Muhra sarang Ibu Asria. Banyak motor sekelangkong atas sateja longku Rabu epon ajunan sateja. Kong langkong para kiai, para masyai si ampun alongku saat mangken nyoon sepora manabi kalresan tak mangki tempat sesae. Tor jugen tor ator si ampun ka ator jugen sesalaki tak ka ator kak dito korang sontuk dek pangkelin epon panjenengan sateja. Dan kula bit asmaipun keluarga besar kak dinto nyoon sopora se sobung betes epon malar moga tak kabelis kalaben saya manter-manter Gusti Allah saya bakal males setuju kebaikan-kebaikan epon ajunan. Amin ya rabbal alamin. Saka dinto pamatur putun kaula akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara inti kita pagi hari ini sudah selesai kita gelar. Alhamdulillah dari awal sampai akhir semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa ada kendala yang berarti. Alhamdulillah. Ini tentunya berkat doa baik dari panjenengan semuanya yang sudah hadir pagi hari ini ya. Mudah-mudahan dengan acara yang sudah selesai kita gelar bersama ini menjadi satu keberkahan, menjadi satu awal momentum baik terutama untuk kedua mempelai dalam menjalani hari-hari baru mulai hari ini, besok, seminggu kemudian, sebulan kemudian dan selamanya. Dan doa panjenengan semuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan Ananda Safita Rifdatul Aisi bersama Effendi ini benar-benar jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Asri nikah rajina, are mangken tanpa bunga, teka ongku nyalamatin nak potona. Yo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bikawami mulkillahi.
hormat bulan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadza fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Atas rabu juga guna. Doon saporan treten kaporangan na kamaka abito kamada antuan rumana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salam takdim, salam salam hormat dari terkaula sakarapan. Kaatar sateja para guru seampun soti alamku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Yoma yoma ngiring ka atar treten satejana manabi siap ampun siap hidanganna. Ator matora treten tak tuan rumana. Iya torana sanang dan sabung tukona.
سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. HBN Music Official. Keroa asantretan tuje penyamana Dewa audio minangka keroa nyamana Ramayana tretan nikah sotingnya Rolis minangka keruak jeregena Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Yoma 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 sumber emas tretan kuadena Bapak Sutahwi minangka dujeregena hubun Nabi tretan al-madurina Mas Lora Mangreadi minangka dubin pinanna Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Yoma yoma Pak Haji Murad tetren duje bungana acer cecer sareng pisana Bapak Sidik treten mun nyamana acer cecer ila bengkwarena Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
ومولانا محمد عدد ما بإملاه صلاة دائمة بدوام ملك الله. Satu persembahan ampun kator kanggo ngancai ajunan para rabu kong langkong tamoy ampun iatoreder sareng tuan rumah remangken akati ator kabiten nyon suara manabi tor ator ampun kator kak dinto orang sontuk dek bangkelinipun ajunan setuju tak langkung margen ampun sakak dinto kemampuan semolje Bapak Haji Muhra sareng Ibu Asria dalam menceki panjenengan setuju iki manter-manter pareng sabar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Alhamdulillah matur sakalangkong kator de seteja para rabu wabil khusus ajunan para guru siampon alongku saat mangken apareng doa restu kong langkong de anak pangantan sedua Kak Dinto anak jebing Safita Rifdatul Aisi minangka potre bini dari semolja Bapak Haji Muhra sarang Ibu Asria asarang anak kacong Effendi minangka potra lake dari Bapak Sidik sarang Ibu Misnawa. Alhamdulillah malar manter doa anak ajunan setuju remangken kata rema monggo Allah subhanahu wa ta'ala sainggena kabungaan ongku terus amajungi anak pangantan sedua amin ya robbal alamin. Selamat jalan kator de setuju para rabu kong langkong si ampon kasukan kuper aremangken mator sekelangkong longguna satejana iki manter ajunan si ampon kasukan kuper parengana selamat dari rempar jalan epon nyampe de kalongkuan epong beng sebeng. Alhamdulillah dan tentunya kita masih bersama majelis sholawat al-maduri hubun nabi yang didukung penuh oleh sound system kebanggaan masyarakat Batu Putih Dewa Audio Sound System. Terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa. Juga diabadikan teman-teman dari Ramayana Production, pimpinan langsung dari saudaraku Sudirolis yang kali ini juga melakukan sesi live streaming ya teman-teman Ramayana ya. Tiap pangkin aremangken tak namung bisa iolati langsung dari panggung para rabu nanging bisa iolati juga lebet channel YouTube-nya Ramayana TVM ya, silakan klik tapi jangan lupa di subscribe dulu Bapak Ibu dan Saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Al-Maduri Nabi Sang Pecinta Rasul dan juga hari ini bersama Dewa Audio dan juga Ramayana Record Rang mulai. Satu tembang versi hadrah modern bersama kami Al-Maduri Nabi bersama Ramayana Record.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير العالم سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير العالم سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير الأنام سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير الأنام سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا بدر التمام يا بدر التمام سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا بدر التمام يا بدر التمام سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير الأنام سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا حبيبي يا خير الأنام يا خير الأنام سلام عليك يا الله يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا الله يا طبيبي يا طبيبي سلام عليك يا طبيبي يا طبيبي يا طبيبي سلام عليك يا طبيبي يا طبيبي سلام عليك يا طبيبي يا طبيبي يا طبيبي سلام عليك
يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك مولاي يا مولاي صلاة التغوص مولاي يا مولاي تغوص المالك مولاي يا مولاي وشوقي له مولاي يا مولاي له مبارك مولاي يا مولاي صلاة التغوص مولاي يا مولاي تغوص المالك مولاي يا مولاي وشوقي له مولاي يا مولاي له يا مبارك مولاي صلاة التغوص مولاي الله يا مولاي تغوص المالك مولاي وشوقي له مولاي الله يا مولاي مولاي له مبارك مولاي صلاة التغوص مولاي الله يا مولاي تغوص المعالي مولاي وشوقي له مولاي الله يا مولاي مولاي له مبارك مولاي تعالوا فينا مولاي الله يا مولاي فينا نستولي مولاي فباب الرضا مولاي الله يا مولاي مولاي رضا قد فوتي مولاي صلاة التغوص مولاي الله يا مولاي تغوص المالك مولاي وشوقي له مولاي الله يا مولاي مولاي له مبارك وصلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي آمين صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي آمين صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي هامل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي هامل يا الله طيب عايزني أنا للي قاعد شان عيردي تاكلني bila ذنبي يا فتى طيب عايزني أنا للي قاعد شان عيردي تاكلني bila ذنبي يا فتى صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي هامل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور كل المنازل صلى الله عليك يا نور يا نور يا نور في قلبي هامل يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ليس أزكى منك أصلا صلى الله قد يا جد الحسينين وعليكم الله صلى الله دائما طول الدهور صلى الله على محمد صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ustadz Hairosi dengan satu tembang hadrah. Nika ampun ika biasa prarabu manabi menyambut torjukeun ngater tamu si ampun kasukan guber biasana cet lakar mon daerah topotian manabi kidimin erengi saronin mangken hadrah. Alhamdulillah baru saja berlalu si ampun pangater para tamu si ampun kasukan guber. Alhamdulillah sebelumnya pun ngatore salam jumamper panggelian kong langkong de sateje keluarga pisan engki sika dimam pon along polong apol kompol are mangken dua bilu khusus pisan semolje Bapak Sidik sareng Ebu Misnawa se Rabu epon dari Kending Timur engki Ustaz Hori Kendi Timur nakanto maksudnya sama saya Pak Haji Muhra panjenengan apisan tak mabi jauh cak ocaan kol 12 malam amaina nyaman don tak mabi loang biaya. Alhamdulillah kong langkong dak semulja Bapak Honi sarang Ebu Ruru tak katinggalan juga Bapak Holik sarang Ebu Aisyah juga semulja Bapak Punawi sarang Ebu Nabia juga Bapak Empang sarang Ebu Res tor juga semulja Bapak Endi sarang Ebu Res sami-sami Res kalinto iki nanging lain orang tak langkong wareksani tak kolopot cangkolang manawi beda kalau boten penyebutan nyama para Rabu ini tinggal tak langkong konfirmasi dan golo mangken. Alhamdulillah juga lo sebagian penyambut tamu satejana nikah sebung konsep mangken keng jaipon ring topote lakolak mata kong langkong salam hormat salam takdim de anom Bapak semulya Bapak Kariso are mangken juga teretan Sahnawi sebede beng labeng satejana ini menabi tak kalep gelek kalresan kaulaten semulja iya tak langkong Kak Dinto beda sakater salam kong langkong dari cakanca hubun Nabi are mangken dek semulja cakanca panitia caipon cakanca hubun Nabi abit tak nginom kopi moronga lencak deje abit tak nginom kopi moronga pakun lencak deje artinya tak agawai kopi tidak langkong cakanca panitia Ben Bamadura lah cumas. minta kopi ngarua iya minta kopi kan Wontak beri kopi ngantok Pak Cimuhra ente nongku bolon saare mangken ya ayo kita lanjut ya kita lanjut dengan tembang-tembang hiburan kimalar manter apang kinaten golo sareng ajunan sedaja are mangken hubun Nabi bisa teti kasayan kabungan kong langkong dak sedajana wabil khusus tamu siapun alongku persembahan selanjutnya coba saya hadirkan tentunya masih tetap di backup oleh teman-teman dari Dewa Audio Sound System juga diabadikan oleh teman-teman dari Ramayana Production yang kali ini melakukan sesi live streaming ya Bung Sudirolis ya timi pola kalresan bodo semerantau bodo Jakarta Pak bodo nengi Arab misal Korea Hong Kong terong meladana pangkin are mangken tak mabi sang bosang langsung saja buka HP panjenengan klik channel YouTube-nya Ramayana TVM semuanya sudah di situ ya manter-manter paringan selamat saja
Masih bersama kami Magdes Al-Maduri Hubun Nabi yang bekerja sama langsung dengan Dewa Audio Professional Sound System dan juga Rama Yanang Production ya, bersama Mas Suhdi Rolis ya, Serangrang Mole ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Di situ sepintas saya lihat ada Adinda Fitria ya, yang merupakan calon kerja di bulan 10 tanggal 8 kalau tidak salah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selain dirimu Nabi, tiada yang lain lagi. Tempatku menyadar diri, mencurahkan isi hati. Ku kan menanti hadirmu Nabi, walau lewat dalam mimpi. Ku kan menanti hadirmu Nabi, walau lewat dalam mimpi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ashani wa daradi, anta sayyidi, rotal alamin, ya uzailan judi wal karami, Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, Ya Allah.
رب العالمين يا أهيل الجود والكرم يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا حبيب الله. Selain dirimu Nabi, tiada yang lain lagi tempatku menyandar diri, mencurahkan isi hati. يا رسول الله سلام عليك يا ربي حسني ودرجي ماذا يجيب رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا حبيب الله. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Habib Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ustadz Toyi Siregar dengan satu tembang menunggu. Kalindo versi bahasa Indonesia menunggu, Pak. Nanging manabi versi basana lebolo topotelao. Kampung napa kanto Kamisjan? Mbak sabeen napa Jarango? Jarango lancong kadojo. Bagian Indonesia bagian Jarango menunggu Kak Dinto ngantos, Pak. Ngantos kepastian Ustadz Oasis bisa bergabung bersama kami. Juga ngatore selamat datang de teman seprofesi Ustadz Hasan. Tak langkong Ustadz Wasis. Ustadz Oasis juga. Mocet lakar ngarep akan jahat dan kaula. Oh, Ustadz Hasan Al Musarraf, pada Ustadz Hasan Al Musarraf juga semulya Karetan Oasis MPB Al-Aqsa. Bisa bersama kami di sini, areng bareng langsung doan iya tore. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Tak kira nangis ya kini. Iya tore. Salaguan kelu pas tedunga Ustadz Oasis. Pun tak kelem kaula turun nanggun Mas Eri. Oke. Di narokok nadeki sabun. Tak langkong Nyonya Oasis Putri Ninja Oasis sakejap. Sakejap berak lek. Lema ka 10 menit ngaron. Iya tore. Di nang masalah urusan deureun bade dulhanan deki sing ngatora. Teh dulhanan. Bade Kamisja, bade Sahnawi patenang. Lah. Ustadz Oasis MPB Al-Aqsa sahabat saya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Satu kebanggaan, kita satu jalur. Juga Taretan Tarianto, selamat pagi.
Oke. Suatu kehormatan bagi kami, saya pribadi ya, dapat bergabung bersama teman-teman Majelis Salawat Hubun Nabi Arabian Musik ya, yang hadir di kawasan Desa Pengidan, Kecamatan Batu Putih, bersama Bu MC Kak Heri tentunya, dan juga ada Ustadz Khori, Ustadz Herosi, Ustadz Toyib. Baik, satu persembahan akan saya coba bersama teman-teman Al-Maduri Hubun Nabi. Aku bukanlah rahwana cover salawat bersama Dewa Pro Audio dan juga Ramayana Record. Mas Udi selamat bertugas. Yang berat nih ya Kak Heri. Ya, batoan. Nih, buat tenang ya Rek. Kita bense suara masnya Hubun Nabi. Apa? Saya suara salju Ustaz Herosi. Sobung kalau tak salju boleh, pun tak beka. Cik pernah survei aja men. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat salam abdina mugi terus salanjengan ta'au Sa'urodina Ajunan Nabi panutan Titi umat pilihan Abdi nangereng Safaat ajunan Bunga ati rasana Titi umat Nabi nang ati umat cikronga saantero dunya sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji akbatayyadi rotal alami lahu ghairal judi wa karami Salamun alaik ya Rafi' syani wa daraji Ratal alami ya ughayl
hubun Nabi Antiring sata remare Tusang benya saben are Anjuran Gusti Arepna ate Anjuran Nabi sebulje Ebena de umat Abdina umat satu Nyona sabaatu Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi asyani wa taraji Hasab yadi Rasul alami Ya Uwainam Jobi wal karami Salawat salam abdina Mugi terus lanjutkan Ta'awun Seumur dina Ustadz Wasisi suara hati Sampai rosi sholat salju Anjuran Nabi panutan Geti umat pilihan Abdi nara Sapaat ajunan Bunga hati durasana Geti umat nabina Hati umat gerona Saat tero dunia Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi asyani wa taraji Asad yadi Rasul alami Ya Uwainam Jobi wal karami Bunga hati durasana Titi umat nabina Hati umat kerona Saantero dunia Sallallahu Nabi Muhammad Alhamdulillah merengaki suarana Ustadz Wasis kaula ingat se alangoy Pak. Nika mangken dalam mode perat. Ustadz Wasis are mangken dalam mode perat. Tapi selagi begitu luar biasa ya. Katon saya alangoy kan. Atanya tibi kau dengar. Sami kati saat mangken boten kula boten ing bebona dekorasi sumber mas. Terkesan seolah-olah saya ada di planet yang lain kayak gitu Bapak Ibu dan Saudara ya. Corak resana sobung ing topote laut tapi corak boten ing planet Jupiter, planet Mars luar biasa. Dekorasi yang dihadirkan sumber mas Bapak Sutahui alhamdulillah ini sungguh sangat luar biasa sekali ya. Nambah lagi satu tembang lagi Ustadz Wasis. Satu tembang lagi. Sudah cukup mungkin Jairi ya. Suaranya takut sajen serak-serak sal-sal ya. Seversina Ustadz Wasis serak-serak sal-sal. Mana bisa Ustadz Haryono serak-serak salbut Pak. Alhamdulillah. Kati pun apa? Bede kasokan. Iki siap ngereng mana bi ampon bede kasokan. Siap ngereng debu. Para rabu sepanom. Siapa depar juga kanggo terus epon. Ngereng sami-sami pareksani. Setong tarekakona
Sekadima sampai saat mangken salaki pakun etaku seket masyarakat Madura. Dari Bengkalan, Sampang, Pamekasan, Tor Sumenep. Kak katinggalan di tempat Kak Dinto, Dusun Jerenguh, Desa Topote Lauk, Kacamatan Betopote Kabupaten Sumenep. Tareka Kak Dinto salaki pakun etaku seket terteti barisan turun temurun dari para bengasep kode nak foto epon. Termasuk are mangken Eki Kak Dinto searopa tareka temangan para rabun. Sekak lima kanto bisaos dalam tareka temangan Kak Dinto anak pangantan sedua, anak jeping Safita Rifdatul Aisi, potre binepon Haji Muhra sarang Ibu Asria, sarang anak kacong Effendi, potra laki epon Bapak Sidik sarang Ibu Misnawa Topo Tekeni Kalongguan, ngambre pandu atur pangistepon ajunan seteja rabu. Paseraoni Mikola dari pangistepon panjenengan bisa ketika bungaan kajajan tor kabejreen terus anaungi tor majungi anak pangantan sedua. Pramila dari Kak Dinto tak langkong anyoona kong langkong dek setuju keluarga besar Bapak Haji Muhra sarang Ibu Aslia, juga keluarga besar Bapak Sidik sarang Ibu Misnawa. Kasokana panjenengan kanggo aparing pangisto dan anak pangantan sedua. Margana Kak Dinto ampon siap kanggo etemang. Torjukan tantretan boleh tangke si ampon abon tolako. Dek semulja Bapak Haji Muhra. Kasokana juga kanggo aparing pangisto. Kalaban bangarep tor kanyon mantir-mantir pangisto pun ajunan seteja rabu. Dadi kabungan tor kabojren dan anak pangantan kedua. Kerek jangan jauh vokalis subuh Nabi. Iya tore. Ya Allah. Yes.
Rama Sesai anak Baratan C2 mapak reng sepo epon keangkui atuum kabungaan are mangken Eki kadito dalam setong tareka agung si aropa temangan para rabu margena tanto bisaos bedena kanak sekadua kak into tak lepas dari peran reng sepuh seampun abentuk tor adide anak pangantan sedua sekak di masa belum are mangken kak dito ampun ditanggung jawab dari reng sepuh dua nanging mulai are mangken secara tanggung jawab ampun lepas ampun lojot Pramila dari Kak Dinto anak CK2 anak Jeping Safita Rifdatul Aisi sareng anak Kacong Effendi mapak reng sepo epon kaangkui atuum kabungaan tor juga kaangkui abek teh dek reng sepo epon kaangkui sekeng bingkeng dalam urusan tanggung jawab kau dian Ya saat manggen satejena ampun siap satejena ampun ranta akati ator kabiten tak langkong kator de satejena esoona pangisto epon panjenengan seteja sebekal ator raki de anak pangantan sedua malar mantir pangisto epon panjenengan ongku-ongku deti obur de anak pangantan sedua tor kalaban pangucap manti Bismillahirrohmanirrohim badan gaula bekal ngabiti tareka temangan are mangken malar manter eparengena jeje tor bejre di saat kau berbulan madu tinggalkanlah masa remajamu di saat kau berbulan madu tinggalkanlah masa remajamu agar kelak kau hidup bahagia rukun aman damai dan sentosa duhai senangnya menjadi pengantin baru tor juga sakazar pangoningan sekasokan apareng pangestu dan pangantan seduk tak mabiong kedek kuade ini cukup dari bebe dari urut dari daje lares de lao mator sekelangkung hatur suami bujang Matur sekelangkung hatur suun bae
segala korban. Ibumu Alwa, Matur segala kor. Aduhai senangnya pengantin baru, pengantin baru duduk bersanding Sendagura. Duhai senangnya pengantin baru, pengantin baru duduk bersanding bersendagura, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Aduhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Mas Imron. Hatur suwun Ibunda. Matur nuwun sangat. di saat kau berbulan madu. Tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu. Tinggalkanlah masa remajamu. Agar kelak kau hidup bahagia, rukun, aman, damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Mamanya Ustadz Hori. Duhai senangnya Matur selangkah bunda. baru, duduk bersanding bersendagura. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura. bagaikan Bapak Andin dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tak lampu Yoma yoma yoma, Yo satu jodoh bodoh tak kereta. Siapa ayo Bandit. torok dari laut dok dejo ini nyopreso bungkut tora. Bapak Ejo, Dok dejo nyopreso bungkut tora. Alam Yo. kong satu jena. di saat kau Iya. berbulan madu. Salalalala. Tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau
agar kelak kau hidup bahagia. Rukun aman, damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin Mas Inul duduk bersanding bersandar gurau. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandar gurau. Mas Imron Bagi Batang dan permaisuri Ibu Nabiah namanya Holi. bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Bapak Holik nikah keluarga besan. Bapak Holik Si dari besan nikah. kanjang udah nikah. Mak Kiporo Pebuk Malua. Ayo Atur suwun Hosri. Pak De. Dok masih bingung. Pak Apel Samheri nikah ampun ngirim. Nante aki bunga na are makin sakalang kong sate jena atas sate jepagi setona mabunga atoan rumana Pak Haji Mohramon asmana mabunga atoan rumana Pak Haji Mohram nikah asmana. Angin 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 dewa angin atur suni salam keram de amatura salam de ramator ebu juga de atre Atau segala baik. Semoga makin lancar usahanya, amin. amin. Jangan tambah raja legi-lega. Malam mater saudara terus aja. Yo. Iya mas, Matur nuwun Yo, sangat. masaan. ayo. Pak Haji Muhran tuang rumana, Ibu Asria nikah rajina, Bapak Sidik pisan kakek anak, Ibu Esnawa pisan bini enak, dari topote kalau kuana, jenguna kejena, topote kalau kuana, are makin aku pon samporna. Aduh, Angin, 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 dewa angin, salam keron, dematur, Pak Abel, salam Abdul Manan, matur Osri ebu. Sugende, Adretan Alam kong satu jena. Yo, Bapak Samheri. Hatur suwun Bapak Abel Samheri. Ayo beri saya kata Lagi. Alhamdulillah. Ayo Pak Abel. Iyo. Hosri ngatoai edaja. Sahnawi bagus. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bu. Pak Abel Samheri abri sepiru. Mon oreng aja pasrah aku. Alhamdulillah. Pak Abel Samheri abri sepiru. Matur nuwun Mon oreng aja pasrah aku. Sakala kong de sate jena nikah juga berdewa ulwa. Sakala kong de sate jena kong langkong embak anak. Du angin 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 ada angin. Assalam
Tidak Ustaz jauh. Hori. Terus tidak jauh. Dewa Audio. Super Mas. Ayo, lari Ramayana. Siap. Ayo. Ayo jangan sore. Nika berdepa Apel Mastori. Taretan antiki bakun beda. Sahdawi pesena esolor. Sakalangkong taretan hairi. Kakak nabangan tak lagi. Tak aku lihat beda edeja. Pak Rumiati. Nabangan tak Dan juga Pak Aisyah. tak aku Yo. lihat beda edeja sahnawi. Duh angin Tebak angin. Assalam terong Tematura. Assalam Ramator Ebu Aju gede Atretan Taretan endi Pak Apel Mastori Hairi bakun bedeja Audio. Elao lakoni. Ayo. Motor sekarang kau baik. Ram marajara kana tunda bangga makbul burung ngebilin kok. Sawa dia boleh tak na tunda tak na. Ayo. Sampai Armawi. Edeja calon karya. Hei. Motor Kompak. Big Boss Surabaya. Ya tidak gede. Mas Armawi. Omar. Calon karya. Sikat. Mas Omar nikah asmana Mbak Cindy Monorajina. Mas Omar mun asmana Ocol-ocol. Mbak Cindy Durajina. Big Boss dari Surabaya nikah ampon Paleman. Big Boss Surabaya nikah ampon apareng Pakistan. Duh angin Debaki Bapak Nam Salam Gerong Madura. Salam Bapak Wari Tor Ebu Aju ganda Atretan sadeja. Mas Sisi Mas Ibron. Ayo Mas Junaidi, Mas Ali, Bapak Jumali, Mas Soso. Airi. Nah, Arya boleh. Aan. Alhamdulillah Yo. kalangkong kapi. Bodi budi. Pisan. Yo, ayo ibu itu dengaan. Aduh angin Demak angin. Assalam terang Demadura. Assalam Ramator Ebu Aju gede Atretan sadeja. Yo, Mamanya Ustadz Hori. yo ma. Ya makna Ustadz Hori. Gini kah? Bapak Siti, Bapak Misgun. Bapak Wisjon, motor non sangat. Ayo. Kening paneser sita detang penang.
senang Seta tetap benar Seta tetap benar Tak kuat rasana ade Bila ingat dekati siang malam epekere ate sokora jena jena masanya dekajuna siang malam dan epekai robertika oh yeah Senang, senang. Yoma Yoma Yang Ramayana. Terima kasih. Wadah segala kau baik. Pasukan baju biru kening panah panisan sita dekap benang tapeng sorone tapeng sor boleh dekatikan masa tiga Walau basai kabila Bule kadung karesna Seta tetap benar Seta tetap benar Tak aku rasa hati Bila enggak dekatika Malam epekere Bapakmu Abbas Makanya jika rasa enak kemajuan Siang pernah lepas terperi Oh berdasika Yo bersama Dewa Audio Ramayana Dewa Audio. Jarakan modal, terima kasih semuanya. Bapakmu Abbas Cek. Lampung sekecil jaga manjari tak langkong pasera saya mangki ilumpet nenge labeng sobaja cepeti pabeli ke tempat elabeng amarga pasena 2 juta tak langkong pengumuman dek sateja tantaretan saya beda ekak dinto khusus epon juga saya ampun paleman talangkong beda dompet cecer otaba keker tempat elabang negat andik na tuan rumah talangkong sobaja cepat pabeli lagi jadi sebelum epon motor sakalangkong lanjut hubun nabi Sakader nyambung rembek tak langkong lebole tantretan siapa ngerasa mangki dompet orang lebih esepon terus kan Pak Motin tak anak Pak Cimuhra paung esabek dia bakun engki bakun puru pegek beda pengumuman bagian pancek bini takut ngosok puru lambu lah iya lu beda pengumuman ya nangko
Iya mayu kandang boleh kan? Ibira sibuk anu sakon. Terus ke lu. Ki Ayo. sakit Oleh izin langsung dari Ramayana. terjugan Dewa Audio. Request Bapak Mutin. Ki Pak Motin Pak Motin, Bajar, Pak Motin. ben sama Ansa para katuan are. Marah ka Ipung jadi badan enggak marah. Ayo Bung. Iya kok bojang ada ki apa desa. Ke masjid. Yuk. Man kapasitas bareng lagi kapasitas ki ya. Heeh. La 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 la. La 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 la. Ini kak khusus buat para panca, Pasukan baju biru ki. Mbak Aziza, terjugan Mbak Rika, Mama Rewel. Mama Rewel, ada pasukan Mama Rewel. Mak takut kalau kamu Rewel ya. Di coraknya nasi gair. Enjoy orangnya Hanya Mama Rewel kan. Yuk, Langsung hubung Nabi, sikat. Itu mongguan. Alhamdulillah matur senang. Asik. Siapun. yuk Mama Bapak Rewel. Modin spesial buat Mama Rewel. Yuk, Yuk. ayo Mama Rewel. Yuk Mama Rewel ra. Mau ngasih kon oleh itu mau kirim lagi. Yo. La 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 la. Matur sekali. Tuan rumah. La 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 la. Angin berep etrabes, ojen rayo etrabes, jam ngedukon tak meden. Geluduk ngejender, kelap saling papir, di kaki umpangkut pajen. Asuh di olis. Matur nuwun sangat. Ati naring tuana oleh tiga bulan bunga. Angin berep etebes, ojen raja etrabes, jauh macam dukon tak medes. Geluduk ngejenjer, kelap saling papir, di kaki umpangkut ajen. Mama Rewel, Mama Rewel bos. halo. Dengan libur ke Silvi Ayunda. Apa tak libur bang? Hah? Kurang kucot aku. Yo, Bos. di kareng bini setakun apetang atame bede bugetena. Atares nana peningun nang emata tanto narika. Iyo madedeng Pak Motin pula ekabin pula nang ebenko pada tirato bermata senenga bermata bunga pula bentika saroma. Oh becak kareta cinta dari Adam ben Hawa sanoto bulan bentika. Angin beret etebes, ojen raja etrabes, jam dukon tak medes. Mama Rewel. Mama Rewel. Oke, onger. Mama Rewel bos.
bersama Dewa Audio. Calon Karja. Ibu Nisa calon kerja. Ayo ati gareng bini setakun abena atambe beda buketena atares nana benikun nang emata sampai sampai KUA. Ayo cinta dari Adam dan Hawa samakan bulan son tegang angin perut tepes ojen raja trapes jemaja dukon taman Lu Aduh. Allah cabuk mama rewel kok tak pego saturi. Ongku. lu elau mak gisru bodo apa kan ha? antan tadak napa Aduh. Cabuk mama rewel tak pego. Mikir berat elau ngale kada aja ada engko ni kene oh bus iku seri uro. Aduh. Ada buat ni sajen raja ada sajen tadak sakale. Alhamdulillah. Tareka temangan apon kelas tari. Are mari lah yo. Sutirolis mak kelas tari ni ka boleh. Temangan le. Mare. Oh iya, mator sakalangkong kator dek satejana sekadi mampon setiap paring pangisto kong langkong dan anak pangantan sedua aremang keningki manter pangistopon para rabu sampon ia teroki ketika bungaan ongku de anak sepangantani aremang ken tor sapon apa rajana sapon apa keni nama larmanter eken tiana arajik keselbi raja sarang Allah subhanahu wa ta'ala mator sakalangkong dek satejana manter ongku tetia berkat kong langkong dan anak pangantan